Sastanci su bili dobri utoliko što oni ojačavaju i onako dobro postojeće veze koje postoje između ove dvije zemlje i učvršćuju ih. Ja imam izuzetno dobre odnose sa ministrom. Na marginama različitih foruma se vrlo često susrećemo, dijelimo mišljenja, dijelimo analize koje imamo o regionu koji se sada nalazi u jednom dosta komplikovanom stanju, ali isto tako moram da kažem i sama činjenica da je Sjeverna Republika Makedonija, da je Republika Sjeverna Makedonija postala predsjedavajuća OSCE-a, daje još jedan poseban značaj svim ovim događanjima i samoj ulozi Republike Sjeverne Makedonije. Moj stav i stav grupacije kojoj ja pripadam, mislim da nedvojbeno dijeli mišljenje da ne treba duplirati procese i da treba podržavati one procese koje vode prema glavnom cilju ovog regiona, zemalja u regionu, a to je članstvo u Europskoj uniji. Dakle, mi ne podržavamo priču o otvorenom Balkanu iz prostog razloga zato što sve ono što otvoreni Balkan nudi se nalazi u okviru Berlinskog procesa koji je ponudio mnoga rješenja koja su već implementirana, počevši od putovanja sa ličnim kartama preko priznavanja diploma, razmjene stručnjaka u nekoliko profesija, uključivši medicinske profesije, pa do zelenih koridora u prošlom mandatu. Pa mislim da smo mi suočeni sa sigurnosnom prijetnjom, to nije nikakva tajna. Vi imate već sada one koji se opredjeljuju za prorusku stranu, koji kroz manifestaciju sile pokušavaju da ugroze, koji podsjećaju na sve ono loše što se desilo u prošlosti i stvaraju određene strahove kod ljudi koji imaju iskustvo stradanja. Pa mislim da je uloga Turske izuzetno značajna na Zapadnom Balkanu. Ona je jedan stabilizirajući faktor kad dođe do sukoba, političkih sukoba koji postoje na Zapadnom Balkanu i naravno Turska kao jedna velika zemlja je pokušala da kompletnu situaciju stabilizira kroz otvaranje dijaloga, pa između ostalog i Antalija foruma koju je ponudio jedan forum u kome različiti stavovi mogu da se iznesu i da se oni izdiskutuju te da se nađe najniži mogući nazivnik, dakle neka kompromisna formula za prevazilaženje sukoba. Uloga Turske je tim prije značajna zato što je Turska jedna od zemalja koja jeste prisutna na Balkanu, a razumije narode, razumije mentalitet, ima historijsku i kulturnu konekciju za razliku od nekih drugih političkih plejera koji u stvari ne razumiju kako mentalitet, tako nemaju ni kulturne konekcije i vrlo često uz najbolju namjeru upadaju u greške